Ento te teng na ve konsibay tunin Enforcement Directorate banga hiya GN subling Enforcement Directorate chi Ministry of Finance noya sumle parto ke saya suizui tuak te en kai tu dia Department of Revenue noya kahiyang khatahi kumsang khazakwa som ngaleguk may ni khatadin hiya ka omin amin din Enforcement Unit chi minvo sa kinumam Department of Economic Affairs noya Exchange Control Laws le Foreign Exchange Regulation Act 1947 en kai tu dia zat ahi nungin kumsang khazakwa som ngalegukin asab dingdan Enforcement Directorate check takin omhi tanbu pinoya Enforcement Directorate kaya nga tunay na pia kaunti he noya banga hi khatit khatin iyan subling the Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA kichi ye kahile criminal law noya ko hiya negong nato ke sai ba na diklo ta kagaw legam nei tu pungu akipiak to na ba na khamte rong nato ke sai guk tak na le evaw na bol koma sumkhon na chite sumthel thang sak na money laundering in ahwang bekhi amaw kyan si mahikiwa Korto piag tong zoya suizui na pai pi ahi banga PMLA dan pal sa tong te suizui thi na le mat sak thi na dingin thuna ina piak a hi ye dan pal sak te tunga kum tumapan kum sagi ki kal sung swang kultan ne thutan na court na bol kum thia himali athil hi helin Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 apal sa khagle kum som tan na belap thi ye to ge saya thei to bel burden of proof ahi burden of proof bangi hi ami chile PMLA dan pal sa tango na mai to alel himale at hilhi te dan to tuang mai hi chi lakhiak dia solam te hi anina the Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA chiale sa paum jail yai ekin central government kaya nga gamsung le gamdang asum kipiak to ay kay liki khakto dan ek kai thina apya hi yai hi to kitonin gamdang sumzanga van kilay sakto na hiya ay kay le kisumdon to na dingin FEMA apan phal na alag masak anaya yaitu kisaya in kai tu dinga mo pro na pia kaum te thei pi na lowa kisumdon to na himim dan pal sa tamat thei na apia hi mi pite khwal na le gam sunga sumle paidin mun puk siat haging ven na in central government mi maliam pol pi hiam ai kele company hiam tunga gamdang te to sumle pai ranga seple bol ki piak to na gole gam zuang na chi tia kham na abol thi hi to kia thamloin Reserve Bank of India kya nga sumpi ranga kisumdon to ana to kisaya gag na bol kum theina apia a yai ekin India gammi khatpe kya nga foreign exchange gamda nga go gumbit na dia sumki piak to achi tele India lo gamda nga go le gam nei theina ding phalna apia hi atop na ding le thum na ding na the Fugitive Economic Offenders Act 2018 FEOA yai ekin Enforcement Directorate kya nga sumle pai ne gung na zia ka thuchen na mai to ut lowa gam sum nu sia a kibumang te ahi kele gamda nga himale hong kile ki ku lo te tunga ago nei te lakso na ding phalna apia hi yai dan pal satte Fugitive Economic Offender FEO chia yen na omwa himale yai banga sapthi ahi na ding zui ding dan ni lui khia tin om hi hoi te tu amasai na FEOA noya dan pal sa tagam sum nu sia bana sumto kisaya ngo na amay to Bible siya kro zakhat sana tamzo ahile yai thu ngai to ading mo nga thu khen na bol to rin special court din kya kaumin Fugitive Economic Offender akoi the ahidin hi he tu ngai gen dan pal sa nai chi ten government stem le sumlem bol to bank check ga sa himali asum lakyak theilo dia bengin dag na bol kum sum ki piak to na mi theilo dia sel ru chi te ahuam khavek hi yai ekin Civil Court ahi kay leto khen tu khat peun Fugitive Economic Offender chamo pai khumsa te panpi na in go legam te laki thina dia hek na ai kay le thu khen na bol thailo din gag na abol khum thea Enforcement Directorate to kisai bangjia ka gen le sakom den hi ahia chi thei chian na dingin thu le lai koi khom te ngai even zel dinga ithu gen le ila hiat ngai na en tu te ting tingin iphat tuam pi chia lamen na to midang te na hil son zel dingin ikingin ahi